مقار النبي تدان أموتني هلا فنمني هواسنك والله إلا فإنكن أكا واسك إنك كن ننجر أكا إسلامك كن ننجر مقار ربي يو تداني في حديث نبي يو رتك أران هنكن مزيدا بالله مدارسا بالله هنكن ملقتك إن أكا سنمو إنن أرغتابيك سيتو أموتني يو أمو أولتتني وانسان كتة غرق الجيتة كتة أكاونتي كتة ريو الجيتة ربي مفلدور هند يتابيك ربي راسي غافتابيك حقا تبدأ أموتني حقا تبدأ جرا حقا يتيما تبدأ جرا حقا مسجدا تبدأ جرا بيكا namni haqa rabbiiti rabbi homaan hungoru jedhee waan namni irratti galche kiisii kaayataa jira akki kun ammootiin fuulduree guyyaa qiyaamaa gana ammootiin laal wamtaadul yawma ayyuhal mujrimuuna gaafa rabbi jedhee rakkatta fooyamaa warri mujrimtoota ligulli gaadirin liwaa'un jedhe nabiin kenna alayhi salaatu wassalaam mara warra ammootiin nama ganee gantuudhaaf hattuudhaaf baandira jedhe baandiraa kana eegee duubaan itti gadisuu kan jedhe nabi alayhi salaatu wassalaam martuu alaamaadhaan beekama kunillee ka ammootiin hat kun ka gane kun ka beellama diige kun ammootiin amaanaa namaa kan nyaata jedhanii baandiraan akkanatti eegee duubaan itti suuqanii namni martuu baandiraa isaa kana laalee beeka gaafa baandiraa eegee duubaan si suuqan akkam taata har'uma tana ammootiin laal taallula ta'e har'uma tana ammootiin qulqullaa'e haqa namaa irraa fi haqa rabbii irraallee yoo ati ammoo haqa rabbii illee eedee haqa namaallee eedee wallaahi rabbi illee si jaalata namni illee si jaalata akki hadiisni jennuun haa deemnu akka jechi rabbii jedhuun haa deemnu faallaa hadiisaa hin dalaynuu koottaa faallaa jecha rabbii hin dalaynuu koottaa eega nama fuuldura ka ammootiin hin kateennu taate yoo ufii tolle ammootillee namni illee tola yoo daawwan kee ammootiin ufii keetii ammootiin waan jettu sanitti yoo dalayde ilmi namaallee ammoo akkasii sirraa fudhata kanaaf rabbi ammootiin istiidiyoo kanallee bane magaalaa kana keessatti bane alhamdulillahi rabbil alamin magaalaa roobee keessatti maqaa kiyyaan baname malee yuunivarsiitii islaamaati gaafa andaara akiraa deemellee ulamaa'itu bakka kana bu'a istiidiyoon kunuu ka mana kiraa bichaa keessa taa'uu miti ka ammootiin lafa adda ofiitti lafa bitatee ammootiin manni irra ijaarame hawaasa muslimaa tajaajilu rabbi haa godhu yoo andee millee nama jabaa rabbi bakka haa buusu aalima jabaa rabbi bakka haa buusu waan ayyaade kan ammoo rabbi bakkaan na haa gayu an ammootiin yoo ammoo kabajaa keetiif hin barbaadin argi keetiif hin barbaadin akka kana rabbi na laala yoo ani ammootiin ulamaa'ii mul'isuu barbaade yoo ani ammootiin beekaa mul'isuu barbaade kabirrii hin qabne ka ammoo ulamaa'ii hedduu kabirrii hin qabne mul'isuu barbaade akka kana rabbi na mul'isa ammoo an ufii nama ammootiin mul'atee ammoo ufumaa dubbadha ufumaa mul'adha jedhuu miti ammoo nama na duubaatu jira nama hedduu jira kanarra beekaatu jira haa mul'atu haa astaa'eetiin hin dubbatu hatta waxaatiin lafaa ol dhufu beekumsa isaatu ayikaa arsii dhufee jimmaa dhufee gandaan ammootiin nama hin fillu nuti beekumsi isaa ammoo shari'a beekumsa shari'aa ka beeku taate hadiisa nabii yoo ka beeku taate ilmi rabbi yoo ka beeku taate barcumaa jalaa bu'ee wallahi garas ta'a barcumaa kanarratti daawaa haa godhu feetu harargee ufi kootee jimmaa kootu ufii bichaa mul'atu miti ilmi namaa ammootiin wanni ammoo nu yaachise maali nuti garaa keenya bichaa qoonqoo keenya bichaa nyaanna ofii mul'anna ofii nyaanna ofii deemna ofii shubbisna ofii ammootiin akkana jenna akka kan nun baasu yoo namaa yaadde wallaahi rabbiin ammootiin waa'ee kaaznaa isaa sii cabsaa beeke yoo daran waan ofii yaaddu caala namaa yaadi waan lubbuu keetii yaaddu caala namaa yaadime akkasatti imaana horaa deemta sodaa rabbii illee horaa deemta har'a wanni ammootiin zannii walitti nu balleesseetiin har'a ammootiin osoo waliin dubbisin namni martuu ka wal bira taruuf maali qoonqoma jiruu duniyaa ittiin nyaadha ittiin mul'adhaa tana nama mul'isa ka jedhu deemu hin jiru ammootiin uf caala namni ammootiin nama mul'isa hawaasa fayyada ka jedhu hin jiru uf fayyadaa malee yoo makiinaa ammootiin qoonqoo ofii ammootiin ka nyaatu taate ka obboleessi isaa ammootiin homaa isan galchu ka garana jiru homaa isan galchu qoonqummaan isaa waan dhabin uffatuman dhabin manuman dhabin akki kun ammoo hin ta'u obboleessa keetii illee yaade ammootiin kasirra beekaatu jiru ana bichatuu beekallee hin jedhin onlaayinii kanarratti feemasii taateef Florsa hedduu qabaateef nama sirra beekaatu jira ka dhokate hedduu jira obboleessa keetii illee yaadi abbootiin akki kun hin ta'u lafeedhantii ammootii diinii ammootiin waa tolchuu deemna jenna malee hedduun keenya ammootiin kalala qabna hir'ina qabna waa balleessaa deemuu hin fayyadu hatta nammoo onlaayinii kanarra bahanii ammootiin yoo balleessaan kee ka guddaa taatu taate adadumaan ilma namaa oofa ka fayyadaa hin jirre taate gaafsan uf deebi'uufitti deebi'uuf laali dhiisi akka kana numartuu ammootiin miizaan hadiisaa keessatti fulaalaallu mastawaatiidha hadiisni nabii kenna jecha rabbii kenna mastawaatiidha tunta ebaluuti jettee gooroo garasii ofirraan qabin hadiisa qaraamu ofirratti qaray jecha rabbii ofirratti qaray ofirratti fassare ani tana keessaan ba'u rabbi na baasu malee jedhe tana keessatti illee madaa qaba jedhe waan hadiisa dubbatamu namumaan hin dhayine ebalu akkana jedhi ani bade jedhi bii badden jedhi ani bade jedhi ammoo galgalaa guyyaa ammootiin hin badii dalagaa ani bade jedhi rabbi na haa xararsu rabbi na haa qulqulleessu jedhi haarateen na sana haa qarqarru namni haarateen na qarqarramee lakkoofsa tokko katabadha akka kana ammootiin yunfiquuna amwaalahum ibtigaa'a mardaatillaahi rabbi jedha yunfiquuna amwaalahum ibtigaa'a mardaatillaahi jaalala rabbii barbaaduuf kennatan warri waa kennatanillee rabbi jedha jaalala sheekaa roobii barbaaduuf himi jaalala ulamaa'ii biraa barbaaduuf himi jaalala rabbii ittiin barbaaduuf kennatti liwajhillaahi kariim waan dalayde fuuldura ammootiin inni itti dhaqatta
Junaid. Mukure, mukure, mukure. Mukure, mukure, mukure. Mukure, mukure, mukure. Mukure, mukure, mukure. Taaptaabii godhamee laayikii taaptaabii ittiin nu godhamu mata kenna. Abdurmee kenna maal taate? Namni mootiin godhatu wayitii seenillee. Namni wayii ammootiin himma toora oofaa birrii meeqa naan jedhe abbootiin birrii 500 fi galche haadhatee na magriba jedduu magribaatiis haadha sanii birrii 500 galche. Haguma qabuun matoora oofadhaa jedhe abboo nama sanii barakaa rabbi hagu abboo nama sanii barakaa rabbi hagu reeftana birrii 500 irra galte. Maaliif haqa kanarra galtee jirti? Haqanarra galte bakka waan isiiti. Matoora oofadhaa nama matoora oofatu birrii 500 jedhe abboo nama san matooraa miti xayyaara rabbi sitti habitu. Makiinaa bira iyyuu tarree xayyaara rabbi sitti habitu abbo. Niyyatul mar'i khayrun min amalihi jedhanii rabbi xayyaara sitti habitu walla. Haguma ammoo qabduun ammoo niyyattee mi akkasi kenni rabbi sitti kenna wallahi rabbi sitti bal'isa. Waya rabbi nutti haa bal'isu wallahi. Dhufee iyyuu sila qaallichi kana iyyuu. Sila isaan dhufee deena. Isaa iyyuu eessaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akkami nagaa jirtanii shuufa roobe? Akkami nagaa jirtu? Bareeda jirra yoomumaatiin. ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله ينفقون نكنة أموالهم دنيا إساني نكنتني ابتغاء بربادو جتش كنتني مرضات الله جل ربي جدا ابتغاء مفعول لأجله جتني ميره ورناوي كراتن كيتني ميره ينفقون أبو فيل مداري جتن كينو مرفوع كيتني ميره dhugaa wallahi. Isbaatiin nuuni jettanii nuuni tujiraami rebi isbaatiin nuuni jettanii maaliif jennaan li'annahu min af'aalil kamsaa jettan af'aala kamsaa irraa yimi li'annahu min af'aalil kamsaa jettanii yunfiquuna waawattiitu waawii jama'aati damiiru muttasilin fi mahalli rafi faa'il jettan kinnoo warri nahwi waawiin tu waawii jama'aati damiiru muttasilin fi mahalli rafi faa'ilii jettan wattaquu yunfiquuna amwaalan kunoo maayin مفعول به ده وهو أموالهم هاتين تنو هاتين تما إني جرن هاتين توني مال نيو هاتين توني مال نيو جرن هاتين ماين أموالهم أموال مفعول به